ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association hakakat santrik unai luar arja pulai. Kalau betha ya baru kinong di .cr. Bakin register lani banle ya ka FSSAI license. Bat katarik bakat do kan long hadu kakat kendai tarik mentau nai luar arja pulai. Ya kanila yuthu do presiden ka association ubak Wan Shai Kharshandi hakajing ya kendo bakilap thai kubor Shillong Press Club. Nakaliang jong bak Wan Shai Kharshandi ula kentu ya barok kinong di .cr hakajela ba kin pendrung kertang iladi ba ula pentep ru ba kidai ban ra lang ikot padan kam kum ka epic ka dor passport size ki no objection certificate jong kidukan bakidan ula ongru ba hakani kasngi kan sadon ru ka jing aji hikai ya karukom oddo bethamai kat kum kini kejuk ka pementa karukom padan kami kitar ki jing batai kat kum karukom bat .cr ki jing batai syapang ka jing le khoi le suba ya kadok. Nak benda jong kanton kini kecil pendrung kerteng hakabede banam tak ini license ke bayade bagi FSSAI license tapi jingkat pak nak pernah nak kena cuci kom association ya pi baru kini kinong tido kebetulan lagi jong kidukan ke jong pi bah nak kena association dekat kecil penbet henti bat ke FSSAI kebetulan nak ni po Meghalaya Ropet yang ni kebentar gila penbet gakawi ke cu karai ke jemut bangin bu hak kena terik kita kena kesimba hak si Tuesday bangin don kita kacing pendrung kerteng kita kacing lek random hakaba yade bakani sai license bat lakar pat di baru kinong di dok mo kebetulan hakani ka skilling saudong juga beri jo kinong trap kebetulan kidukan ke jopi babin soba ban poi syakani ka jaka bandong hani ajan jong kani ka preskop apa sekani ka office pertama juga FSSAI bangin lek yakini ki bangin pendung yaki kerteng jopi kenapa pendung kita kinong di dok sebab bagian kebetulan lagi jong ki license hakabede kom dido kebakhui kebasuba tekecingkat pa nakalian jui ga sian hi ngiwan ak pa jepi bawan ra ba habapiwan sekali ka jaga ban yo ya kini ka benta kabala pun mangkar pang daga ka food safety bapi mara ya ki jingnan kam ki jompi ki documents ki bai pin ki balong bunda ki epic at ki artli ki passport size terkat bat pin mara ru ya ki kot ki badan kam ki documents bat pinyo NOC na kalong na kitukan ki pipidan pinyo NOC na ki sinong ki jompi pinche ki rama sinong na kalong ki badan dukan na municipal pinyo NOC na municipal la kabalong de kitu badi hakimadan no ki street vendor na pinyo NOC na municipal na kapiludi pinora lang ki kot ki ba don kam ha ki de na berung ya ki kerteng ki jompi banjo license but sakawi paru dan nakalian juga FSSAI kerap konkret akan kesini bahkan dan ketinggikai ke bekar pang kamtam mak bayi bakum nu ngin penan kami aku komodo tak meni kicuk kita temai kata buat hikai kumnu bangin penan kami kitiar kita ha bayi bagi slaughterhouse bahkan dan ketinggikai bagi jing batai seperti noms kiru kontrekam ke bagi penan kami kum ginom arsiar hakin kicuk kita temai kita mentara nak minta kajing hut kajing subah kajing bet kajing biang jang berolang kinong di dosia berkat kinong bang dosia kini kalau random ya borohi, kamu lalu dikasih janji kamu ketika association kepek ya borohi, rilum kasih janji bohong, kamu lalu na east west boroh janji ribuhai kasih pernah boroh tidak rawan lang ketika jipun saya keberkarbang kepala lihat saya, kini kesini keberkadu tak pada lihat juga saya, ikon ni bahkan dia kebentar keberkadu, kebakan dia dan bentar bahkan sen nak berperung ya kerteng kejompi pendio ya kalisen. Kajing dalam jompi license kalau bawa ke bandung, tadi ke safety ke jompi, yang kami di komputer ke jompi, pada kebaru kita bantrai kita mungkin bahaya, lembak kajing dalam jompi yang ada license. Dia kami di kisi bantai kita nakshi spa imat datang iyo jika kita tak kembar 4% nilai 4% kibale yang ada license. Berkambun ini diberi kepada bahan kibala biar dekat kislah. Penpek usahawan ukar di sana ukar dia lomuri, badan lagi jompi license. Habis baik kita ngok babalai ini kijongi pada kim yi ya kenika mat kau dan kama kasuki nama juong yaki berbuat pengijuk bentu nak kami kijongi kasian bakani kalaisan ni kalau kasti kejingata yaki harbai deng kam kita